Inachapaku zakotia iskumeti kuniza ifampa Kore kitalwano chimitulano Izi panzaka ni bambi Maru manangi ano mitamina Ano chamelako Aminoza tia kumyaraka Tanganaka siano peracha Iskumeti atiki deraka Salama Jabi. In vovo. Sa toklava video fa iresaresaka mikasiky programme magnaraka. Resaresaka programme hoavy, resaresaka collaboration zay efa vita, de collaboration zay mbola hoavy, programme raha jiaby atao. Voalohany, ça fait 3 mois niboaka hira zegny, niboaka tamin'ny 5 février 2023, hiranay Rimka atsika roa, de feno 3 mois amizao le hira, de efa miazakazaka magnenjiky le million de vues. Iditry 1 million de vues izy dans quelques jours, andro vitsy sisa, de iditry 1 million de vues, le hira vetivety zegny, malaky be zegny. De voalohany isoragna anareo zay nankatia le hira, anareo zay nandray le hira, anareo zay mi-consommer le hira, isoragna voalohany satria zona ino hira boakanay izy koa tsy validenareo, de anareo zegny tompony décision, anareo mivalide zay hira boakanay hoe tianareo sa tsy tianareo, de anareo zegny isoragna amle hira. De isaka collaboration jiaby samy misy tantarany, isaka hira jiaby samy misy tantarany, de amizegny araiky zegny isoragna manokana Kevin Mohamed Ali satria izy tompony le projet, tsy za tompony le projet, tsy Rimka fa Kevin Mohamed Ali mihitsy nagnano an'zegny projet zegny satria hoe za tsisy programme andeha hira ndraiky Rimka, de Rimka koa tsisy programme andeha hiaraka hira aminaka fa Kevin Mohamed Ali karazany hoe ni-assiste be hoe ataovanareo, de zegny mahatonga le hira teraka. Ankoatran'zegny mbola misy boka eo za mamaky commentaire, de mbola misy collaboration hafa koa hoavy ary hoe zay efa vita manko, hira gasy zay efa vita iboaka amin'ny taogno ty. De ankoatran'zegny misy EP zay homagninay amin'ny fotoagna zao ty, iboaka amin'ny taogno ty, teny vazaha, EP zany hoe album kely mandrafitry hira maromaro agnaty ao, de hira vazaha jiaby satria moa miezaka antegna magnamia fafampo atsika no sady magnamia fafampo zaro zay tsy mahazo tenintsika koa, de zaro zay ivelan'ny Madagasikara, de samy mahazo anjarany jiaby. De programme magnaraka samedi à Mayotte, samedi amin'ny le loft à Mamoudzou, roviana mivoaka hiranareo sikiky mbola tsy zao, mbola ho atao montage sy ny tariny fa mbola tsy zao. De
Après ni Mayotte, mbola misy programme atana amin'ny lundi de Pentecôte. Iaragna amin'ny artiste maromaro be zay ao. De azadignanareo amin'ny Antanimena fotoagna antsika amizegny. De ya Iranesy Kiki maro be nareo mangataka Iranesy Kiki. Izy igny Basta Lion nagnampy zay tamin'ny Iranesy Kiki igny. En fait zay tamin'ny studio. Iska hira wa misy histoire anazy jiaby. Iska hira jiaby misy tantarany jiaby. Tiako be les ongles. Merci Rose. De Iranesy Kiki igny Basta Lion en fait nagnano top line. Za zegny nandiniky hoe azovy namako Basta namako agnano izy ty sa Kiki. De fa maromaro ma Iranesy Basta de hoe allo iova kely amizay mangano style hafa. De Basta Lion nagnamia zay top line. Ho an'izay tsy mahay top line zegny feon-kira. Le feon'le hira Basta Lion nagnano feony. De zay namirigny nanoratra texte amizay après nigny. Fa zay jiaby zay telo niara-niasan'le izy tam studio. Merci pour ta joie de vivre et ta beauté. Merci. C'est important d'avoir la joie de vivre, c'est important d'avoir la bonne humeur. Des bon, programme tika avec farany Mayotte am samedi zo. De après iny misy atana. De après tana mijanogno za satria tsy maintsy mamita les projets aty, les albums teneniko, les EP manko zany tsy mitovy album sy EP. De misy featuring koa iarako amin'ny mpihira vahiny. Misy hira za tompony ahoana lesy Fort Dauphin. Coucou DJ Ervino. Ça va. Zany aussi be fa tsy Fort Dauphin. De misy hira maromaro zay andrafitry EP ko amity. Bon, mariko fa hira vazaha jiaby. De misy fampiarapeo amin'ny mpihira vazaha. De ho hitanareo eo hoe iza le mpihira mbola ho tanisantsika miandalina eo. De zegny yeah. Bon, anareo ambelako amizay. Coucou Yasmine. Je t'appelle après. Des programmes. En tout cas, je fais le live. C'était surtout pour vous remercier pour Radiabi. Nous fitiavanareo an'le hira zany satria faly be zay hoe zay srim ka mifanoratra hoe karakory vutsika ao karakory de faly be satria hoe malaky le nazahoany millions de vues. De vraiment on est content. De makasitrika anareo zay tia. De mbola hoavy koa hira vaovao. De tsy mitsatra magnano zay raha tianareo. De mbola ho hitanareo miandalina eo programme. De après fin mai io tsisy concert tsony za satria i-consacré fotoagna am'le albumko. De tsy maintsy amin'ny mois de juillet ndray za vao hitanareo en concert. De mariko eto amin'ny lundi de Pentecôte. Amin'ny lundi de Pentecôte magnano grand complet. Tsy magnano showcase za. Tsy miaraka amin'ny DJ fa miaraka musicien. De ho anareo zay mbola tsy nahita za niaraka tamin'ny musicien, ben c'est le moment tongava Antanimena. Parce que za io misy miaraka musicien fa tsy matetiky mahalina. De tongava. Tsara be hiranareo Srimka. Merci beaucoup, merci. De zay. Bon après-midi. Bon, za io andeha Mayotte. Za io agnamboatra andeha Mayotte. Kajo mandeha avion. C'est trop loin. C'est quoi? C'est 11 heures de vol. Kajo.
Manjerka, mandé avion, 11 heures de vol. Donc là, je vais à Mayotte. Fitiavna tiangan fête. Enko, renko we, mafana be à Mayotte. Enko we. Maro be zegny raha mandalo a Mayotte fa hoavy zay tsy hoe za nivolagna hoe za andeha fa le organisateur niantso hoe tongava fa zay a Mayotte tsisy fety fa ela tsisy fety fa tongava de zay olo afaka miboaka miboaka, zay olo tsy afaka miboaka de tsy miboaka, zay olo mbola tsy en situation régulière hoe mbola tsy afaka miboaka de aza mangala risque fa mijanoana an-trano fa ho an'izay efa afaka miboaka de miboa magnano fety fa tsisy raha atahoragna de karahan'izegny hagnano fety atsika ho an'izay afaka miboaka de zay tsy afaka zoma amin'ny magnaraka ho afaka hiboaka mangataka amin'ny Zagnahary. Irandrisy kikiny mba tena tiako be de be nareo mankatiny le izy, merci beaucoup. Iboaka amin'ny fotoagna mamety izy fa mbola hagnano montage, mbola tsy nanomboka akory le montage. De zay. En tout cas, merci Olivia Maro, Zefa Paris à Mayotte. Eh oui, ça y est, ça, je vais en Alia à l'école après-midi, je vais déposer Alia à l'école. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. En à l'école, ça. Et ça a beaucoup andé à Mayotte. Anao fa kajy miondrigna avion, zay kajy miondrigna posy. Matinao za koa tahitainginy posy. De karahan'izay, bon, le avion manko tsy hoe nino fa hoe tsy managna choix. Raha nisy choix hafa de mba nandeha choix hafa fa ankoatran'ny avion ma andeha bateau. Le mipetraka lavitra de voatery mandeha avion fa tsy hoe za tia mandeha avion. Miavia fa zay mila mifety. Voilà, zegny manko le nambarany organisateur hoe efa nisy Ramadan teo de vita Ramadan tsisy fety. Coucou Kiki, iny zegny Kiki tonga iny. Anareo zay magnotanirany azy Kiki ho avy tsy ela. De ho avy aminareo a Mayotte koa Kiki, c'est pareil hoe zay afaka miboaka miboa miza le sambilo de zay tsy afaka miboaka amin'ny magnaraka zegny. De karahan'izay. Rijad mba tiako hoe raha misenao boaka Fort Dauphin. Ya, boaka Fort Dauphin izy. Mbola ho hitanareo eo izy koa miboaka. Finalement, la soirée à Mayotte est maintenue. Je me rappelle plus de la date, enfin de la première date, mais en tout cas, à Mayotte, j'y serai ce samedi 13. Je serai à Mayotte ce samedi 13, donc ce samedi-là, pour vous dire, je vais déjà partir de la France. J'arrive. Je vais partir là. Je vais à Paris et je décolle de Paris, parce que j'habite pas à Paris. Am samedi, rendez-vous comme le loft. Miaraka aminaka, miaraka amin'ny DJ Bungalow zay DJ tianareo pagnamianareo ambiance mandritra ny taogno tianareo be igny. De amin'ny loft eo fotoagnatsika mba tsy ampijaly anareo natao en ville, centre-ville de Tongava ao. Tiako iranareo sirimka. Merci beaucoup. Bon, zay de magnara miandalina ahitanareo comment ahitanareo le fizotrany programme. Ton sourire vraiment ça attire les hommes. Mais non. Bon, ben je vous laisse, bon après-midi.